Okay. The class 11 की redox reaction है chapter to the question anima doubt level question anima सातशिंगना हांगपदगी सी क्वेश्चन जे अइना अपलोड तौगेना अइ तौबनी अदो हाइबो क्वेश्चन जे अइना हानाबुदि लोइ तौथोगा थम्मे अदो अइना एक्सप्लेनेशन खतंग तौरगा अदि खितंग थुना वीडियो जे को खितंग थुना खंगबा यानबा अइना होनबनी सिदैसिदा अदो अहांबदा अइ क्वेश्चन अहांबदा हाइसि ऑक्सीडेशन नंबर पुथोई अंडरलाइन तौरिबा एलिमेंट सी को नंबर ए दा potassium dichromate pire aduga number b dana H2S2O7 hadi oleum haiba compound ji pire ko adudi question number 1 gi san lo shalasi aham dengo K2Cr2O7 je potassium dichromate hai tare mo the Cr gi oxidation number ji puthu osin Cr oxidation number ji khangdre Cr oxidation number puthu haibane Cr se karam oxidation number logani haibdu yengse bu ko adudi akoina haiba oxidation number se logu matamda pen jam ta sinaning baina okay yes the ham oxidation numbers low matam da okay sinarke potassium di always my oxidation number is +1 like gino ma de group 1 the level element name chromium gi di khangdre underline to ma x story oxygen gi di always my common oxidation number is -2 ne aduna makha da potassium gi 2 ga +1 se into tore 2 into +1 plus C2 is na chromium gi makhai 2 is ne 2 into x chromium gi charge ni plus 7 oxygen makhai number is ne plus into -2 have the oxygen gi charge to hariba mayam sigi samje hadi atom dugi masinga charge dugi masing siga loimak sam sigi kana man hale zero ga man hale kai no hamatam ai si compound de hida charge am diaw di kai ma sidi matha charge ka yam ba dur ga di adu charge go man halo adu hoji ki endi kem ti yaw de zero ga man hale next 2 ga 1 gi to matam 2 tare 2 ga x ka 2x 7 ga -2 ga di -14 tare equal to 0 next step to 4 sigi 2 sigi -14 ga ani se khadona re kya tare -12 tare 2x em thambi equal to 0 adi makha ta to kamai tore hadi 2x se puthoni 12 to somna kan thang do +12 tare adi x se kya tare 12/2 habidi +6 tare sumai to dina potassium dichromate ki oxidation number se puthok pi yarani next H2S2O7 S ki putho habinen hydrogen ki oxidation number +1 lere oxygen ki -2 lere aduga sulfur se x loxel adri hoji ki dwaina atom masinga my charge ka 2 into +1 plus 2 into x plus 7 into -2 equal to 0 hoji ki duga hayap lak mana mali ko yes mana yema se 2 into 1 di 2 lere 2 into x di 2x lere 7 minus 2 ga di -14 lere 2 siga 14 siga khadona matan -12 tare 12 to som thang do puthok matan +6 tare aduna yam line hariba compound ni sigi oxidation number so hina putwe next to question number 2 the high redox reaction balance to adu basic medium khangho ga is basic medium ha ga di akoina horen compound da OH haiba OH minus yaw wadar ka tai ko reaction je pire adu ai balancing salasi reaction che le reaction che dai sita akoina kai kai khang badar ka ta ga ni adu su yengsi okay adudi reaction chi ire hambada first aina element khudima ki oxidation number p4 charge am diaw de ma se 0 ne mathanda laiba element na tra mathanda laiba molecule hai tare ko moi gi oxidation number se always 0 hai or duga khoi textbook ki wahai de haraga na elemental state level element ki oxidation number se always 0 ne hai ko OH di kaile OH di minus am le the my oxidation number se -1 hape pH3 di yengsi H ki oxidation number di +3 ni aduri sigi p sigi di kamai puthogani sai hydrogen do khangen lore p do khangde ne x lore gi pH gi puthoge ko sidai sida pH se puthoke h se +1 lore ne khallo si khangde ne khalla se ma x option ge adari x kamai man hangani x plus sai de ne 3 into +1 equal to kai manar ni 0 go manar ni sidi x kai manar ni 3 1 or 3 somna kan thang do di -3 adar ma se -3 man halai ko sije asomna kan gi sidi oxygen -2 hydrogen +1 marki phosphorus tu yengsi puthok si HPO2- se kamaina hydrogen gi +1 lere phosphorus ki di khangdre x lore oxygen gi di 2 into -2 lore kai ga manani mo se -1 kai gi total charge minus ka mane sidi 1 lere sidi x lere si -4 lere is equal to -1 khaido si
x minus 3 is equal to minus 1 adri kai tare x se minus 1 plus 3 habdi plus 2 tare ko si plus 2 is the e to hojik adi matung the increase decrease khando ase p4 se 0 lei romba se asuna kan left side ta ph3 da di minus 3 le have the decrease by se when reduction ire asom the p4 0 le bise asuna kan dana kai le 2 le have the increase by my charge increase or no oxidation adri increase decrease ki matung in oxidation gi tangkhai half ama reduction gi tangkhai half ama khon I thone p4 se sida leba p4 se kamain olino haiba potsi mai harake sida budi irame but ai si muthatlakanda noigi hena khangna bai damukta explain tawirake buko hojigi the bukti aragadi yengo si mukha se p4 se my oxidation number 0 ni som the p sigi oxidation number se plus 2 ni but p se atom mari le asomdri p se atom amtang le dana somna kanda kai hapani 4 ma hapa da karte kai gi p mari shon nam yai ko aduri asomna kan gi charge si kya sure 4 ga sigi 0 sigi di 4 0 r 0 tare 4 ga 2 ga jidi plus 8 tare aduri kana na chawi charge 8 na chawdro aina chawu side gi electron nipa lokthopia haibidi asomna kan gi charge 0 lebu se ma se ga asomna kan charge ko mana hanje adri 8 lebu du gi nipa lokthog gi 0 taroidro tarani ko hydrogen mari le hydrogen half ki haragana sorry hydrogen han half oxygen han half oxygen kya le 4 2 r 8 8 le oxygen half ki haragana water half yo water nipa half hydrogen ji kya le 2 8 16 sidri 4 le kya wali 20 wali hydrogen half ke hagan H plus ningjangu oxygen half ke hagan water hapiro hydrogen half ke hagan H plus hapiro si similar after that hojiksu sigi part sigi su onka ongi yengsi reduction gi half si su ongi yengsi ma su combine balance story ino have pochiko ele mutar kreto an tor missing si adudi p4 se the p khatang hojik gi minus 4 hapira 4 into 0 0 there 4 into minus 3 12 tar adudi 0 ga 12 ko se kanana chawre asumna kan gi 12 se mangonda magi leba masing hai tare ko ma se minus 12 ni ma yam pi somna kan 0 le 0 an chawne somna kan gi 12 se lok thu ene kan 12 lok thu ka electron se swain hapchen bitar electron hapchen se isam somna electron lok thu ini ko charge to mana halini asumna kan 0 leba do minus 12 mana halini kai gi acho udri lok thu ene hai bu ko 0 dagi minus 12 thodi minus 12 tare dana ani shamandre hydrogen di sida kya le 4 3 12 there adri sida 12 hydrogen gi 12 sorry hydrogen gi H plus half tane mathak chu e half ki ko 12 H plus half to samana H plus hai ko okay samana half yar ko adri hojik हाइरिबा मथक सिसु आइना खाइ मोतदि मासे यारेने खले मखा सिसु आइगी मोतरि यारेने खले अदुरगदि हौजिक से लो थकरगे तो हाना तोर मिसिंग जिको हौजिक से कदोगे हाइ मतम दai बैलेंस से तोक्सन लगे बैलेंस से तोबुदने कोइन सेक्शन गदब स्टेप अम दिले करि स्टेप सेक्शन बिया गे हाइ मतम दने बैलेंस तो मतम दा कोइन खंगदोइ से ख्वादि दरकार तब ख्वादि मरु एबो मा हाइ तारे को machine jingle man handabi yade adra machine man hanbe de mukta ka doni aham electron machine je man hanje side electron ni pan le side electron trying to le adra electron man hangi ha ga di electron machine je man hangi ha ga di mathak ki side 12 into tor makha side 8 into tor adra di man do mal man ga ni ko electron man handu ni kai gino akhon hen electron ji kakthana do ni adra electron man handabi yade adudi electron je mana halene lorse okay mana halage mana hanba matam dane machine je chawkhala gadi hoen choi bi chance am laiye badna machine gar pithan ge sigi 12 se 4 na kapya mal 4 3 r 12 sidi 4 2 r 8 yeah bro 4 3 r 12 4 2 r 8 adri hojum yone sigi 3 siga 8 sigi 8 electron ju to motam kya tai 3 r 24 okay asumna kan ji 2 siga sigi 12 sigi ju to kya tai 24 to electron machine je manare adri koi kakna bi ya ni okay adri si se amtanga hanbiram ge to reaction do ithoni charge to ma ibirani charge to puthon we thijaba tare nang common oxidation number khadi pha tare increase decrease khan biro oxidation gi tangkhai mi biro reduction gi half tangkhai ga khaido ibirani
charge mana halani water mana hydrogen mana halani oxygen mana halani adu matungda electron masing je mana halo into torkan chana masing hai ta ko next mathak ki 3 ne tu to matam da kai tarni 3 p4 tare 3 at 24 water tare then 3 4 12 HPO2 minus tare aduga 3 at 24 electron tare aduga 3 12 r 30 ka 6 H plus tare ko si ahama mathak ki sine ko si je si mathak ki sine ko ya bro ya gani ko mathak ki sine adi ma di similar re makha step si di 2 rin to or si 12 to r24 H plus the 2p4 24 electron 4 to r 8ph3 okay then muthar khage muthar khage makhai de leng thok khage hoje khoi si ni je pulla doini but pulma matam da mana bu ka thalamu to 24 electron manare si 24 manare kaknare water si H plus si 36 lei si 24 lei kya mon de hello re 12 H plus ma hello re ko atedi ko sam hendra ba adudi ithabire si to si p4 si p4 punjalu kya tare 5p4 tare plus water 24 tare arrow ka thore 12 HPO4 minus lere plus 8pH3 lere plus 12H plus lere hojik si bok the balancing ge lore but not in basic medium si acidic medium ni kamai ni acidic kang ino H plus yaw bi ko yabra adri masing ni ngasine phosphorus is the 5 for 20 study 12 amuga 8 amuga 20 tare ko then hydrogen di 24 into 2 di 48 natro asumna kandri si 12 ma lere 24 ma lere asumna kan 12 ma lere kya tai 4 5 6 7 8 48 tai to 48 to 40 oxygen di 24 oxygen somdana kya oxygen somdana 24 lere somdari 12 ka sorry sida ina mas henjalame to sida ko HPO2 je HPO4 is name si tu ga dam ni ko other oxygen is 24 12 2r is 24 tired other oxygen balance tore hydrogen balance tore anambula balance tore sigi balancing ge lora ga de hoji basic medium step cha thar shape basic medium to ka dogani basic medium to cha ge de OH option bio kai da H plus ki makha da OH option lo water ki makha da OH option lo OH sa ko da machine do nasa H plus yaw machine do option bi H plus yaw machine ya bra ai hoji hai do OH sa ko da ni kai da hydrogen H plus tu ga asuna kan water ga left right da hydrogen ga water so nyaw ngone da ithira ga option bi ro aduga khanga da amna H plus haiba posak siga OH minus haiba ion siga pun matam da water ta da khang bi ro adu si kya tare water 12 ta ni bi water 24 na te ko plus to bi da ko adu hojik ne sigi water siga si water si um ka agi sida kya le horni water train thoi kak pa hai biche divide na te ko khoi sida di minus ka ta ni ko adum chune ningjang bi ta divide na te khoi sida minus ka ta ni then hojik last kai le last and final reaction le 5p4 plus 12 water plus 12 OH minus arrow ka thore 12 HPO2 minus 8pH3 asum nakan kem yaw adri hojik am tang last thing si phosphorus dik kya 20 som dadi 12 amuga 8 amuga 20 hydrogen kya sida 24 sidi 12 kya 30 ka 6 asum nakan dadi 12 3 24 30 ka 6 ai ko then aduga kano di hydrogen di sida hydrogen hai oxygen hai ko 12 lere 6 12 lere sida 24 lere asuna kandri 12 to 24 to sumai tawdana medium se balance ai tawthokre adu basic medium kamaina acidic basic khangino haragadi basic he aba adurina khangado se
बेसिकतदी OH माइनस यावगनीबा दो एसिडिक हारगदी एसिडिक की हारगदी सिगी स्टेप से लोदोइन तो ngасai अखोइना सिबु की स्टेप तौबसे सिगी स्टेप तौबसे सॉरी ngасai अखोइना सिबु की स्टेप तौबसिदने तो सिबु स्टेप तौबसिदे एसिडिक की लोरे बट बेसिक हाइबनिना बेसिक की स्टेप तो सिबु येंगबो तारे को तो सुमाइन तौदना हाइबु क्वेश्चन निसे येंबिरो को